Mbak, teh mau jual kasur mau nggak saya jual lelang teh? Oh, Kasur busa. enggak. Panas kan? Mana Ya tanu gede naon cilok naon? gaji. Campur A. Sabaraha? Mana? Sekarang Sekarang ada. bebas. Oh iya. 5.000 kilo. Ah, yang ada lupa teh. Lupa teh. Tenangnya. Kalau lihat tiga tuh campur. Ambu hayang nu gede teh. Ayam gue gede. 4.000-an ya tanu gede jeung. Oh. Sahayang cilok tara-tara. Oh ya, ulah dibonteng. Kamarana itu misalnya tukang bakso. Tukang bakso mah balik ke Jawa. Cimas, oh ada panas teh teh.